Say my hands are the hands of God. They cannot be paralyzed. Say my eyes, they are the eyes of God. They cannot be blind. Say my whole body is the temple of God. It cannot go down. It cannot go down. It cannot go down. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Let me say it. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Woo! My hand is the hand of the Lord. My body the temple of God. My eyes cannot be blind. Say I cannot be down. My hand is the hand of the Lord. My body the temple of God. My eyes cannot be blind. Never. I cannot be down. Do you know why? I'm a new creation now. The world with my hands are blessed. My hands are blessed. My hands are
Ia, whatalofa tuna nei vainga lea wauli nunga le tātou buka lame o le soul food. Ia, o te whatalofa atu ai ma lo le soifua. A uli manuia, ia, e le mafuta mai fo e le manu si tātou atinu I lunga le tātou buka lame pe ona masaniai I au a uli o aso ta itasi I le itu lai lua se I pa ia le itu lai tolu le tau e te tātou taimi ua se fulu malfa minuti o te ene le itu lai lua le taimi wai ai le tātou porkalame e ai mai se tātou whioanga nei o loo whapena o na wina atu ai tātou porkalame lunga le tautua le Global Kingdom TV General mo oil nei o uli ia a uli manuia sa whata lofa lunga le tātou porkalame ma ai aku le happy joy mai wa bless mea uma la se tofi la tau ia ona le fai vavenga o le atua ke o ele mangkua ia le vavenga le fai le atua le nei aso fa pela sa e mo ele pona po sa fa pena o nga tulanga fai ngale sa peta tu tanga tofioti ia e vi ia le atua le o tatu joy filo ai ia e pe ngano ngalo le ia lunga pe ngano ngalo ia po nei fai awala ia ma fai ona tatu joy filo ai mai se fo I se soul food po se me ai fa le nganga mo oi ma au I nei o uli manuia au uli fia I le lofo le tua fa tai le tua tatu le nei o uli e moni lava e la talata le tai au le uli ai me moni ana le se noa e le lofo ma le anga le tua tatu te le tai ma futa tatu te le pene lunga o pe ngano le ea e tu sai fo I ma le tatu por kalame pe ona masani ai I lunga o le tātou Global Kingdom TV ia le awina atu le tātou pokalame ia o ngā ilai ngā ingei Wellington Wellington o loo alu watu ai le tātou pokalame soul food ia te ilona o tangtanga I le malu na tunu o le tātou au tū le nea uli o le tatalo o le favor pe me whasa moa a le siro makuanga o le favorite le ales o le tatalo o whasa moa ngai lo makua ias e lako lo le upula te tala fe mai les e lo favorite la ia le nei a mauli matanga o fie le wa ai atu male au le lei male fia le oli male sangi fia mai ale mamalo si tātou atunu o vi ia le tua ia whatalo whatoi lai tātou paanga le mafuta mai lunga tātou pokalame sunga whartua ia Salava Iva all the way from Samunda Lomes Galen kakala mai foi kengen angu sami lunga dance floor nea uli so sister ia Asia hi Asia Asia sa taraka le mafuta mai lunga tātou pokalame wa uli manuia ai mai se le sunga whartua ia Simotu ia Benjamina lo mafuta mai hi mama a uli manuia I le lofo le tua nei ngalo like and share tātou pokalame po lea fo magua fo nei o le tu ina tu ka ko virus foi lea por tātou activity le sa tu ina tu nafi uma lo langa o fatalofa o me e mai lo la ia le singa pese ko vai o fa me ia ko la ia le o le alu ka ko soul food ko va mai virus langa o le mo fa masingo se kilo fa masingo vai ngale po waile maualanga oka ko kele la to a tele la to lo mafuta mai e lunga o le tātou pokalame mai se foi o video ngai tangata e se le manuia loko ai se I tu ina te pe lunga pe halu tātou pokalame o whainga rasi ka comment a fa pe walu tātou fa asoa o fa pe la ia whangata I te ka comment ia kusinga video lea ka komaka waka whala ia lea video ia tu ina mai e mara la tunu o ke vai aku video ia ngau mai dia ina sa munta fai me mafai nga ole au sa munta kama sa sao talofi a oli manuia pe mai le sunga lo me giora talofani I malo ni giora malo lele namaste nanga kakala mai loe e lo me va ko la ia lo okay e kere aku mu ia halo lo keta fatalofa nga fa Solomonga pula minaka si vaenga le mafuta mai ngai Fiji se o friend and mai se ainga mafuta mai ngai Fiji all the way from Fijian pula minaka to our Fijian friends malu lele to our Tongan friends halo loketa nanga ke fia ke fa woi I ka Pasifika e fia o makwa close sama ko masi vaenga na fatala va sister pule hi beautiful sis Aoli manuia pe mai mama Simotu we are blessed ioe. Awa udel manuia nea uli. Awa udel fia
ia e fa le ni fe ngale me fa le fie o le uli ai le stofi ia o le uli fie ke o fa le fie le lo mai wa mai as tau mafutanga le uli la tau ia le fala wa ku ma ka ko ku ka fa le nganga ai wa ki le over joy o manui overflow ai al manui ia vi ia lo le atua i le nei vaenga o le afiafi tata iai whaamanuina le suafo Yesu i le alofa mane anga le lei o le atua vi ia le atua lona lei whatalofa atu la ia anatongia le sunga anatongia talofa lo sunga Pastor Mike le whatalofa le sunga ia Pastor Mike le nea uli awa uli matango fia vi ia le atua Gemma T. Liu hello beautiful sis Rona hello malol fa malosi malol ta wata e onanga vi ia le atua malol fulon sa i tutu mawhaiwa nei aso vi ia le atua e lona wha maoni ni sambula saumal whatalofa le sunga Pastor Mike fe mai ni sambula iyo e ni sambula vinaka vi ia le atua e lona lei talofa se tatu atunu usunga atua sivi to lefo hai mama ko wa aya ko le ya mama lo mafuta mai mo tatu pukalambe ia sa fa talofa le ka ko ke nu mo tatu fa talofa ne uli ia fe mai lo maana joy iyo e happy joy aka ko awale ngo foka ko isi vai ngo fo ingale le sioki joy e le happy aka ko ia le ua ka wa ingale lo ai ia u fa samoa ka lo e sis we okay ai chema lango ke koe fo ile Samoa koe maaki rolo fa Samoa lango lo ke ngene ku me fa mangang be watching from lovely American Samoa awoli manuia all the way from Bango mafuta mai aisho sister ya ana tongia nei mai ngole uli talofi awoli manuia ya mai lato uma lo mafuta mai aloha my dear kika malole final o nanga God bless aloha ya pe ya le fa Hawaii mai sunga to sivi aloha mama to sivi le sunis kelen malol fa malosi malole soifua awoli manuia ya vi ia le tua ilona le lei malona fa mahoni watato yai ile nei vaenga ole awoli matango fie fai le tua mo tato tato te fia ai ma oli ai matato happy joy ai lava awangi warika ko fe mai ia lo sino makua awole boli foka ko i fa fita u le neolanga happy joy ya oia le se me ke boli ai fu ka ko wa ole happy assist ayo ka ko ole happy ya vi ia le tua hello yeah, like and share tato for kalame ne only fa atalofa to show brother ya J Jimmy lo mafuta ma ina le market funga lei mai seltina ya Ramona malesala ya o ngai pa anga ngai masani anga fa kalofa ngal market kal komula o manuia me o ma market brother la fa atalofa mai J Jimmy ile fa atalofa to tino ke riso vi ia le tua talofa il faltua ya ane toile u hai ane sunga faltua ole ekalesia na sareta mai inga i sale panga ke ngeki ole white sand le sawa fatalofa ale sunga faltua ya ane toile u ile nei mai ngale oli malo fatalofa fo ile sunga faltua ya Ivan leo mafuta mai le fatalofa sunga ya le suni malo basta le suni skelen love to faltua Rose and family ol fatalofa na skelen kusole ka me ya kwa wala o mai Pepe Lee talofa from Utah hello talofa from Utah all the way from American sawan fa talofa sunga ya Pepe Kiora from New Zealand Utah New Zealand Utah ngani J fa talofa sho pare ya J all the way from New Zealand Utah i ngai sale moa awoli manuia J ai mese faltua no falo ai fa pe anti malo male ai nga atua mafuta mai ngai Samoa i sale moa le ai nga nei sale moa fa pe sale moa e nunga i le wo mai la sale moa o mai malau ai ni sami i makau ku fanga fa pe nga ka ko fa karo e mai foi nunga i ke ia wa e fa talo fa to isi vai na mai ko fe mai boy mai sa okay na ke ia lo fe mai boy mai sa okay na le fa karo fa mai io e fa pe nga le o langa ngai sa fa talo fa me na ta o lo fa talo fa o le nei a uli tato fai va ayala ia le o mei fa talo fa i show sister ia senara viata talofa tahine au le lei ova i malo le lei o konga la le sa wele uso malo le tahine
ko ha mai koe ia wala awau ni manuia e ili kako activity le sa tu ina jona fi e umalo ka ko me ilo videos umalo fa ka lofa ka ko me ilo ngai videos ya si vaenga fo ya lele e mai venga malenga ba tu activity e o le la sa mai ngai ya videos si vaenga le o ko yo peles o le blog ko Pelesia ile kele ole share foi a tonu foi tu ina tu nunga tata pokalame o nga foi ngole sa valinga foi salfa talofa senara viata all the way from Papapuleia le wo mai kenge kelmoku kia ku foi le wa saule sui mai America Samoa o mai sui mai upolu lo fo wa saul kenge le moku o mai le ko akele au New Zealand o mai malawa America va ai ia ko akele va ko le fa pelo fa kalo fa so sta fa nela langi o te fa talo fa ia te o e mafuta mai i lunga tato por kalame ile nei oli le lo saudi se America le de tuila hi beautiful geeks oli manuia matongo fe por kalame fa talo fa pare maeli all the way from i oifia i America Samoa o mai male vaenga le o fuibu hi gap oli man via shop para ka peneta tui le mafuta mai nei vaenga ole oli hi Jay makang na dang habon i atekix oi fa Filipino fa Filipino ai fa ma ngal power fa Filipino mahal kita ya umma fa Filipino mai loa male sungai ya Ceva ayah Ochema ele mai fa pese Filipino le ma fuka ma Chema fa talo fa tu i Chicago mai Chicago check fa pe yo la usu pokako la fa kalo fa tina ya tu asivi ai la Chicago talo fa ia o mei loa ia vai o me wa ka fiwa ka mo boku fa kalo fa disi wa na ala e o mai fa talo fa ia ole angangal fia ya fe mai lo maana ma ko pelesia namaste le ai tu asivi pe uma tu asivi le wa fai se ta ma tanga tu asivi kuso namaste o mai o India nanga ye o fere mai India pula minaka from Fiji ya namaste mai India le fa asawa fa talo fa ale sunga ya tu asivi like and share like lo lima matua salo le lima tu si lo share fa ku sa o ale share la so tofi la to po o fea me ngaka mai ai share mai le pelesi kaisi ia o tato pokalame le la ka kome le la ka kome ina ngo sau wal fa ka lo fa svaenga le o le la ka kome o le la ka kome o nisi ne pa anga sa tulanga foi le sa mailanga video e tu sai foi le la ka kala ko video ka ko me mai lola ia le ile tato wafo ile tato por kalame le tato watu tato sofu ia ka ko fe me ia la ia le fa ka kale mau ko mo fa pe le la watu video le ale sese pa anga le sa tu ina mai tanga mai le fa so foi asitasi foi o tato pa anga ko kere ka ku pa anga ale la va ku wa ia tanga ele malu tato watu no Salofa o lome ia o le fasoa o le avele o tino pai ave matino putsa ia o le ala le tulanga che fa fo ia ile tino putsa ia ave matino pai o no sa la iki la vai na kilo sai hai le lo fa iva fitu val ia o na kilo sai ai o mai lo lima nga ile lo no ua choisia ki atu se la mole 1 kilo mais fa poponga ia o tulanga na le o na lue ai e fa titi ai kilo ia po le tino putsa fo o le so anga in vai a malustino ai me ai fa leni sai pe o vegetables fruits so anga fai ia supo ia ma tasi lo se fo malo loina fa titi le inu me somalie politi ia o le ai me anga oa me ai fa tinoi fa lai me o fa pena ai tong fai ai me ai fasua fa la ai na me fa pena o to anga ko leni o le timine ia lo wa continue la vale fai o exercise tai o matai pe o sit up push up ia manisi la mo to langa tau na fa atino ia awala vai fa fo ia tino putsa i tino pe sai ai
ia o se fa'asoana ni tuna laso so ni tuna ia mo oe ia awa ia le awa nga tino puta pe ato e fia fo i le tinga pai manu ia tele ama nei aso God bless. Sangat sepotong mana sangat sebenarnya memang potong listrik pak telefon kasih pak imafai nanti imafai ya ini mau sesuai oleh dia untuk usia oleh laba oleh makhluk tunai ya makhluk listrik pak telefon kasih tapi mana sih pak satu yang masih kuasa cuma mana sih Muna ni naona mafawai mtosala iposo mana mchono ni ina na tua mafafautonu waipo au ngai foi ni kakutu ni tua ni teni tena kono au mafa tsangatsa aso ni tuni uma mali poso mana samai naona pasoa naona tsatsala naona mafawai ni naona tuni kapena ni naona Informir que ele atua no manati yaso ia o que eu sou na falta o tempo ia o no tempo que ia no nosso mas nem ia mas o rolo ele atua a changa ele atua mas tudo ele atua no sangue porque não a mãe ele atua mas como ele ia o sono foi o que nasce e no sono mas o sono mas o porque não foi para que a aluna no suco no su né Ia, o se whawhongana mana la tunu ia, e le tātou lua, a ko a lua kako, e le uma kako video, e iri se awa e ngale amuri muri mai tua. Pe mai ia tei, whaasoa kupufia. O le sunga ia lome, le na mua, o le sunga na le tātou paangana e suafa ia lome, all the way from Ainu Sami po o matau tu le whanga. Al kako sui le ngā watu nona lua e o le sungai ngā ia Evelyn mai le pea e ma solo le ala mafuta mai ai e o ngai whaasoa fo se kere no pole ase whaalongolongo le malu le tinu whaasoa me vai le whamanga kua lome ka o fingere ai me sumarie ia manai kusa le whaasoa mai ia kako pa angai whaasoa mai Alai fai mai siwa e ngale konnichiwa mai Thailand ia o le sunga tu sivi Chicago supokako alo matu ia ngale ia saulo markako fe mai ia jema e saulo sis gigs pako maua saka akale uli thanks is oya o su meo ani jema ia fa me ilo tato le o tato yai ia fe mai le mana ia fo fa so mana ia fo fa so fe mai ana ia jema to angalo la ia kolengi io mana ia ese fa so ese fa so ia le lo fa manatu mai ai me ai paleni to angai kolengi ia hi to my sister Salvation mana ia fa so sister Lome au ngabul a puta fa ka ai ma o ma pasta mai ko isala bo alo me la po ala wai to anga tau sami le ulu pua wai fa kuanga tu asivi e le fa kuanga tu asivi mana ia me island va ngai o tato o le tato activity la o lo ia tato fa masino e la ko ke ia si va ngale fa talo fa sister anga le ia ngalo fa hi sister o ni manuia ina lo fa le tua ya fo tato ia ni nei o uli fe mai lo mal tala chema se fa sa ia wakanga fa sala wakawa fa sala fa manuia le tua e pokalami beautiful sister fa tai anga le ke lo la ka come ia ka ku se fai ama ka ko vai ka ko video so ia la o ishira ma ku la mai ku sta via la senia o le la ka come i le tato au tu fo io pe ona ia lunga tato por kala me ne o li pe ona fa au tu ina le ula la stofi a solua se forma le lua le mas le ne ma sina o January lo tato ia le ala ka ko wa ku kuka
Fai mai tata o tu nai lunga tata pukalame te talo. Bray, o le manatu, o le te talo, o le mana, o le sootanga, po le mano sianga, i te tonu o sootanga. Yes, le mangaya. Yoane, o le tusi, Yoane, suma lima fai upe fitu, fai tata tu mau ya te au. E tu mau vea upu ya te o tau, o mea o malawa tau te mana na au ai, tau te ole atu ai, o na whaia lea mo o tau. Ia koe al waku kako. Whai tata tu mau ia te au tu mau fo ia upu ia te o tau o mea o malawa tau te mana na o iai tau te ole atu ai o na whaia lea mo o tau. Ia. O le tatu au tūna i le nei maenga lea uli. Tau telo tanga tatou e te talo. E leo iai se mafutanga wala lata ma lea tua. E ia ngisi o ka koe whapenga ka mawenga e nga o le muku wa wenga le. E leo iai se wala lata o le mafutanga ma lea tua. Pe ona e tatou pokalame nafi o le talo e leo na ona whaatino. Kama gana po le performance wenga le wa ai me kala te talo. Ai o se mafutanga o le wala lata leo oe mahau. E ha ma lea tua. Ia wa ai mai lea tua lai whape lea lai whapea le nua mafutanga. Taimi uma. Ai leo olo ke me perform te talo. Kwa mamawa i singi ni mea ka a mai le loto ma le mafutanga le loto. E sili aku o ngā tete, ma sola e se ti a polo te moni i le tangata tali tonu, e ma losi i le te talo, ngā i lo le tangata tali tonu, e pisi ngā ruenga whai, le wa ai. E sili aku ngā, ka mga awa e meriki a polo te volo, walka unga ngā koi oi Fiji, te volo, awa e mai te volo ia oe, le wa ai mai, le mai, oi ka kuo, ka alo silaenga sia, le pisi sol oe, vai mai ele mai alwa lai le open door so ngani e siri ranga sal ki awe va veanga sal te vole attack o ai mako inga ke ma sola ese ile tangata e mako e fa pelea o fa pea fa pela ma tanga ma le tua e ma futa ile tua ele talo o le talo fo ele na le manga yo upu ele venga le va pea ele kakalo ai nga kofia kwa kakalo i se fala paputonga venga po me fa va ai la suenga upu ya ke ya le nge wa halu mana ko le ai la o le tatalo ele o mana yo upu te talo po ai sili la na fola sanga te talo po ai umi la te talo o se wa nga ia ka mai fa so o le talo le yo te talo le tu ina tu atoa le o lo tangata e fe so tai ma le tangata le na faia ta ua ioi e ke la ngonga inga le ya ke whaalongo aku wala e pe ke whaalongo e sa ore ngango lo matua e whaalongo aku e ke whaalongo aku a pelo feel all right a ore whainga lo kakaro whainga le penga o kuki ya ia whainga le a lo iai sa loto o iai na le whaimele luka na e lima whai upe e se furuma le ono whapea a ua maliu o ia i le mea tu ufua ua te talo ai mea lilo Vanga le fai mai alu lo wa fiafe e fai e lo mafutanga me le tua ma fai ngale seki le lo mafutanga me le tua wa vai le Yesu ma fa ava noa lo na lava taimi e te talo ai po le a lava le pisi i le misiona wai ke le misiona nga sa Yesu e fai la misiona ke le foi mai nga fa malo lo te le tangata awa o ai e le Yesu me na sui tu langa i le taimi te talo le atua i o Yesu le se kemi nga sui kulanga inga le kemi nga e halu a Yesu i lona taimi na o ia e te talo ai a wha apea na e le taimi na wha awa noa Yesu mo le te talo ai wha whea la hao ma oi wha whea ka ua e ka kau whaila nga e se kemi wha awa noa mo te talo mo se tamo te talo e tā ua o le te talo e peo se pingisingi venga le sa waringa io e sawan e kilia i lawa ai fa le nganga o lau fa longo fa le nganga mai fa maro si ai fo lau au nanga ma le usi ta ia o le mea le fai mai le atua e fai mo ta ua o le ale fina ngalo le atua mo ta ua e ha kai peo se pensingi me angale alu alu pisi e ni la ngai ko sa fa i lalo mai ai alo te mi te talo ka manga pe fa maro si ka ika e koe carry on wa koe mu ma va ai dia tu langa ona vai ma tele lui tau o le savalinga ia o le me avea ma me e breaka nga ia oi ka nga le nga le kele o rui kau wa kele ale stress la ko lo sau fai foi lalo te talo ro
kai pe se break foi ngani nga lo sau fa ya ke ro a pela ke te talo mai no se nga lo mako ila ka laka o ile atua ke e umai folo te talo se pe se mea ua alu ese pe se mea ua venga le lo ko fa hola mai oi ko fa hola mai oi e lo le break la ka venga ka fa le ai fa mo moli o le break foi le holiday po le break in more vai aso atoa po le break foi te talo e taua lau te talo o nei te talo ia o nei te talo ia e tatu fa so ai foi nei o uni o le te talo fa fetai o le te talo le ali pe o na o ina ia tatu o le te talo fa taua nau male a inga mo se susuani mo le a inga se susuani e tele nei tatu te talo e te tau ona tatu te talo ai fa pe foi o le fa to e fa longo mai venga le wai kaka wasva inga na o le fa longo me si va inga le fe mai wai alu e lo makua alu o ke fie ke vai be yo lo makua o le mangai ya yo jam kama kama venga le foi foi alu fe mai se pe wala ke lo wala kakano o le lo ai le sina fie si lo makua o ia ua ka kwale o le te talo a le silo makua fe mai se pe wo mama kwale me lo kakano se vai alfa se vai ale nganga ma jam ala ma tua la fe mai Filipe fa fai upo e ono malefitu o que como fai va kule mo le pa ia tua e foi ngane e fa amanatu fa mautu wai le tato soul food o le nei mai ngole uni Filipina fa fai upo e ono malefitu fa pea a wana i popole o tau se me tasi a ia fai loa ato o tau mana o i mea umalava i le atua i le titalo ma le fa atonga atua ma le fa petai o le manuia foi mai le atua o loo sili lava i mea uma e manatu iai e leo ina i o tau loto atua ma o tau ma fau i a ke riso Yesu me vai lesi tatou mau o le matai e ono fau pe iwa i le sun matolu maua so wanoa fai tau o le Roma e valu fau pe lua suma le ono personal prayer o lo mavutanga tatalo na oe mahau ma le atua intercessor prayer o le tu i le va one personal prayer ia lo ke kama vai venga le va oe intercession prayer o le tu o le va o le tangata ma le atua o le tatalo mo le fa sinomanga le atua God's direction o le warfare prayer e te tu wai i le afionga le atua ese a koinga stai wika kano le atatou te le whaasoi foi o ngai te talo ngā le ala le sa whaasoi tuai ok lo wakau foi ngā kako whaame wal whaame whatalo whatu i la tolo mafuta mai o le whai makako me whai makako me isi vaenga lea langa o le tā ua o le whaasoi foi ale mamalo se tatou tunu i lunga tatou por kalame sau mal whaatalofa si vaenga lea o ke mua na i whaatalofa o ua alurala i re ko vā mai kako ua foi ko i ki whai umar tatou taimi me vai le vave le kau whaapalengi lengi a kua kako umar taimi umalo me i kako videos o koe me i mai foi la ia lea e wha unga aku si vaenga lele uma ki ama ai a tatou kako wha ngā soro lo lea kako ua ngai sau mal whaatalofa si vaenga lea talofa te talo ma le loto whaatau anau e le pine le tali o mea uma o lo e te talo atu e le li mana e whaasoa lome o le tatou whaasoa le sunga ia anga le lei whamanuia tele le tu e tatou ainga mafuta atu hai anga le lei oi Ivan wakau le lei ma lo whaasamoa o le whaapea ngā whaapere o le te talo so tanga le atua ma tangata i o e vi ia le atua fa ma losi fa talo tu spa ia ma te talo ya so uma ona e tupu ai le so fa Yesu amene uma na fa ma losi a jema sa wala fa talo fa tia craze tu tanga le vao hi craze oli manuia te oli fa le tua au oli manuia perfectly senses hi jema sa we lava fa talo fa tu iswa hi uncle Tito au oli manuia so uncle ya Tito talo fa sister pray every day for me, her, oi, Tito, anga wa mo i se e vai oi.
tito anga wa mo I se vai oi kasi kue di paling ya koe au se vai ngai le mo Manen faso al sunga ya no me efese ona suma malu ia o tatu tale le noa ma ole atu e so ani mai le atua ma ia te talo fo i le mana le nganga ia matala i ne uma ma ia tau sisi le te talo mo tangata pa ia uma vi ia le atua hallelujah great encouragement for tai grace ia ola tolanga le sa komeni mai ke loanga na bisi aku is coming ia le la ka ko fai me fa nga solo fa ka ko fa me isi ka ko video si o tu ina mai isi tato video si o tu ina mai ia tanga e mele malu la tunu tonu e fai fo I mafesoasoani nea uli e whaopopo ai fo I tatou wala tatou whimo na lafi ole tangata walea ma tangata poto lea lan sa avatu le tatou activity e ha le watu ina mai e video ia le la ka kome I swainga sia e whaatalo whaatulu nei vai ngore asu tō mōsi whamatalanga whape o ala o le atua e o ala I o tangata mafua si whamatalanga o nei yaso ia sa tamu whaila vai fia maua sa u fia maua sa ta avali te leo me no mana oi fia tamu whai ele tupu te mio leanga leo langa ma ai o le memo ina ua maua ke viso o mo nei opol tusi sa il mo malo le tua la na mi otonu na fa popo mai leo me tele ele ngata ile ya ole por fin pa ya le tua ya o e talo nei man wi Israel fa man wi ile tua e ole maule na e fang pe ile mafau ma le loto fa mau ni le tua ile langa ina wo mau ke viso mau uma meno mana oi al temisa o tua le langa viwe tam fai yo na le o mana ole tua na temi tate e o mai me na langa nei te uma I mau ile ola male ma so I fu au ona pio sa unga ia tal no atu nei vai ngora suia manu te leina fufuanga o fianga yai ia pio tato mautau avena fa vai lo falo le papa ia o Yesu le papa fa vai o tato olanga po fisu ia inga po ia fa fi tau lo langa ia ai tu mau pe le papa lo tanga o fatu manuele nei vai ngora su malo so fu e facciamo faccio le so fumon malo lo tatu li o Yesu Kristo ya ole so fala vale un foi tatu tu mo mai le nei taimi o le nei foi tu la o tam fai tu le nei video tu sai man tatu proclame e bon tatu faso e anda tu faso il tanga ta poto mo le tanga ta vale lo ta o tu si ya aula so vai le mana yo la so ya sa fa sina moi fa sina moi phải sao chấm hại mối ai gọi cho chấm hại mối năm mà mua tới xin năm mối là bộ trong mà luôn là vô đây phải vậy một bài gì một phong ngon chẳng ngà cha mà liếc theo tôi xin mà ở sau rồi là một phong ngon một chẳng ngà cha bộ rồi xin để lộ chú đúng ngày phang ngày lộ chú chỉ để bên mua cái này sẽ phải lẻ rồi mua một bài yên một phong ya ele ai se sin bro mo mana e faso mo fo tanga te puto wa te mo fo tanga te vale ele se me mo alo fatu ia ole faasona ni so fo e tuangane e vai o na fine sa tala noa I le tangata poto ma le tangata valea vai ai pa tangata poto alu te e sasa
ole brother lenga mua. Ole brother lenga mua. O so brother ya kapeneta tui le mafuta mai lunga tata pokalame. Ele vaenga au fui mui samunda. Esse manga ele fa so malo cap fa so vi ia le tua ai nga tailea ole lo brother lenga muli ole sunga nga ya J mo noa. Lea sa fa so mai foi mo le boy. Mo le boy. Lea la ua makwa ia nga le tatu so food. O foi le ka ke no kwa. Ele yo le. Ole ya ru kwa nga se ka comment. Patalo fala se sister mani Los Santos Siguresa. Good afternoon beautiful sis cakes. Mandel fa so God bless. Alo fa tu. Oi, hi my brother Suatasi asutau pa. Malo so kapeneta love you my uso manbia pokalame Suatasi. Ngol kamane u koma. La mai malo si su fa fetai te hiki. Ke va ai te oe te auli. Awak ni manvia. Pembai mai man Suatasi malo man bali aso pe wasui aklo vai oi wasui ya brother le uli. Hi princess. Au le fana wala li. Awali manvia pisi le nei tu manvia pokalami fa tai para cap. Awali manvia foi ia fo fanga nei aso ai mai se tau tu ino se tatu atunu. Ilunga al kulanga fa laenga laenga au fi mu. Ve mai lo mai van boy ma lo jay. Mangair ka ko mama. Mai ne au ngar tanga tapoto. Pa poko jay. Malo sisu ia le li. Fe mai Asia mama melo. Le ngawsek ka ko Asia. Matang ofir fa so ne uli vi ia le li. On nisi na tatu paanga. Patonu pata wal fa so ale mane la tru. Ele uma ka ko video. Ko dua ka ko video ko. Alela la ko la u kasi fia ko se food. So me I mai la fa tu tatu so food. O nga fa ku ka ko videos. Singa pese ro le fa mai ka ko si ko di pa leng ya la ia le aso tofi la to le o te mama vo si taimi ona fa mai ria le o le tato por kalame ele nei ya oli ai ko mako I pelesia le si va enga le sa ma futa mai pelesia si va enga le sa ma futa mai lunga tato por kalame ai mai se fo le tato ia le nei ya oli mata mo fie male au le vi ia le tua fa wau tato pokalame tato au tu o te talo o nisi taime te fiu o te talo fa pe o le tali mai le atua si kemi mako I fiu ai fa bai oi ki inga kanga kakalo le a se me okupu tulo fa tu tuanga I le atua he knows what's best for us salamu na suma tolu fa itau pe eso taimi maleluka na lua suma lua fa pe fa se fu mal tolu ole ono sai le te talo mawhai ana whaatupula I ai lobo langa whaaleanganga. Keep showing up ona le atua le tangata te talo le au noa vaaina. Awana whawaiwai te talo. Ioi, ole o penga maa ngai ama le malosi lo te talo. Mo te talo ni lima pa pesu mal fitu tatu tusina lo tu ina atu mawa so temi whai tawai ona wavave tatu temi. Ole te talo te tau ona whai mai tatu lifestyle. O le malo si anga a so se au nanga wha moe I lunga o le te talo. Ia nonga winga whai pea. Whai pea. Whai a pea. Nonga winga pe o le wha soa ngisa mana na tinu. Whai a pea happy joy. Ia kai wha pe ngā whela te talo. Whai a pea leo le te talo. Ia matua I tato nau I le te talo. Ia mafuta I le atua I taimi uma. Ia I le te talo. Penga le discipline and consistency I ta ua I le talo. Ia whai pe awane I whawaiwai te talo. Ole o penga maa losi lea mo I tatou. Whai taimi uma te talo o le tatou fisosoani fiso ta inga lea matama. O ngu melanga ka kou visiri au ngei mako onga saya soya. Le anu mera wala awai le langi ti ala o te talo. Ese maa ngaia. O ngu mela fiso ta. O ngu mela fo ere se kwere te anuai. E kere ka su ese credit e vidi ai e fuli every time. Ma e mi ngoi foi le langi pe a tātou te talo. E iai le mana I le te talo. Before we speak, pray first. Iwe tātou te talo le atua inga ia wha oa o tātou manatu. So se mea ai te mana o le atua. So se mea lawa e whai mua tā talo. Fiso soani wha fiso ta e mua ta mai. So se mea
seki lo te talo, seki sa wasu te talo, join se grupu whaingale te talo, te talo le upu whaisau journal whaingale, ngai ka mai vai ngana, wha mua o mai lau journal ile, lau journey ile te talo. O le whaasoa na, o le tatu soul food ngā ni nei vai ngā lea wa uli, vi ia i lea tua ile whaatasi mei fo le malu si tatu atinu. Talo fa sio para ya au kuso fa sisila o ka le leva malanga le fo ko ayati ati oe malo brother all the way from solo mafuta mai ai ya sio para ya au kuso sole uso ale lo fa sem vi ia le tua lea ua mafuta mai ni se tatu wa kuso fe ka ya le in mai o le join mai o e fe mai lo ma kuso talo nan me ngai fa ku ulu ya o kusto Taua le maua o le te talo. Whakaikai koe ka kalo kusto. Koe alu koe mai lau kusi kalo fwoi ngale. Samuel whatalo whatio sister ya awa tua mai solo. Te talo leo noa, te talo te miuma ma na yelfa asoa ale sunga ya mali losa. All the way from Hawaii. Aloha. Amen. Praying without ceasing. Ioe. Ma na yelfa asoa ale sunga whatoya Grace. Awa uli manuia uso. Viele li ma lolfa asoa. Whalongo atu si umo o le lei uso sa o le te talo le ali te miuma vi ia le to. Thank you sis for today's soul food. Last week whautai le sunga whatua. Te talo mara ulotu mama, mara ulotu atua, mara ulotu maulalo fefere sa o whaastoa sio sister ya Asia. Sawa Asia kako le loko mama. Te loa tatu po kalame na. Le ala a koe wha me fo ia. I ngai kako video sia te toi. Mone malo si tatu atu nuu. Ona tatu whai me wha solo elia. O ngalo fo mama tatu Jamie. Hi Norma Mika. Hi Norma, hi sister Norma, hi sister Viele li alo fa tmo e Manuel tute good to see you sis all the way pe yo Hastings le mafuta me sister Norma ile ne ya uli. Le ala tatu me I nisio tatu pa anga ne fa o mai lanto video o nga kako wanga ilo lea fa ta lulu lima fa to fa ni mai ngona fa fe ka wi lele o to 5 minute isel fai me fika wel ka kupukalani te 5 minute ona tale o le tu lai tolu ku sai uma ka ko video ngei au tai au e lawa tu ai le unga ya mali tangata ua maua le tato tato soul food ia po le tato activity lan tu ina mai ai mo moli atu fa malo il ne vai ngala uli hai kika mafuta ati ha pai I fea wan bangi yangi. Sa malisi tato video lea te whafonga me ne mai ngala uli. Talo falava o salvation le ulu. O se mea sa o whai o sa o mawale I le sela. O se mea nga o kaungalawa o ia whakingo I lo ngefu ia kamaka. O kaungale whai le Pailea o le whangongu sa o kaungo inu ia ma kipiro ai ia fuafua o mea ai kaunga ai ko anga fue ai le whalao ai ngā ia mai silawa mea ai se fumalolo I ngai lo me fue kamaka ia lea la o ke whafkai e ia o le ua pawhai o ma koe fu ia o male sila o le koe sila Okay, following Jesus kay mi lava. Yeah. Tay lava no place. Yes. So ifo manuia langi mani va ngaraso ki tei fasalina nei na futatu I tawa wengo ele fuanga fanua. Ya, sin faso tu sai fo I malimta pusa tala no nan nafi. Winga tanga tapoto mal tanga taklia. Ya, oa. Le vai ngai ka orita. Data. Tato umata tu tio o le languna na rita ya wasola e serfe ngola kai ka pe ka ke malu vale fo ingale ya temira ni ya way for the swing ya malama mamalino upo na fiongo pa ya tua fe mai au le ita le loto o le yang salai ale ita o le ngoto le lao ita o le mata potola ile ka se ke ni uli angat wakua su ese awala ki fia fai ungali no alo o oi te poto
maisia mau mea pe fu ona ili fasi comment nga sa tu na to e lo ale tangata poto yo na wima le na fu tangata pale ia sina fasoli na e tu sai fu man tatu ta o fa man vele tu ale le ia so mo no fofo ia ile sua fo ile su au tatu tu e vale amen. Ole vasona ale sunga ya Paul nei vaenga ole uli ole Sister Salvation mafuta menga le tate ina i Samoa ole sho para le fa mai atu le fe mai awal te vadia e mafuta menga Samoa land ya po le vaenga le o fu fa nu ngai Samoa ya mafuta mai sho para ya Paul ya vi ia le tua se mana yo fa so e ono tanto video le sa tu ina mai lunga tanto kalame ya o awa lenga tato pokalame o tato activity e peisanga ilunga ile tato au tu o la so nafi tangata poto male tangata valele sa faulo no fale vaenga lenga faulo no fale ne one male papa le ala fa au tu wai ya le ala fa so me foi si vaenga le ese fo ia le pa o le au vaenga ia o isi o moe o isi o tino puta o isi o le mai o isi la o le ika o isi foi oni mana onga sa fa pena ona efeka wile le ma tatu te talo le nei auli o la analisi me fa tatu te talo o le aso tai ao le wa o mai la fa masino o emi ma malu le o mafuta mai hi auntie Emi maloki kama mia pokalame le mafuta mai auntie Emi mai sele sunga le Whawhenga ma wola all the way from Australia. Se taimi fo interview watu ia Auntie Emi lunga tatu pokalame ia ona lato fo ia onga tuspa ia o lo o whapena ona ia ele leia le sawonga ia waku informations ma leia fo inga whaitana noanga i nei tatu pokalame ia whatalofa fo whatua malu wha ai ono taputoa maloki kawa mai o tau malon ngalue manuia mea oma i le alofa le tua whatua vi ia fo i le tua i le lei ma le matautia o le tua o tatu iai i le nei au auli malo fo don sa i whatua me ai le wa o mai si vaenga le o kero anga le vanga fia sponsor Emi i le o tanga i Emi si vaenga le mafuta mai lunga o tatu pokalame ma e le ku ua me le lei e le tu ua me le lei e fa asoa mai foi e awale tatu pokalame so food ai mai se foi le fala te le ina foi o le malo le tua e ala i le afionga pa ia le tua ai mai se foi whawhetai le ia malama pai po college ai mai se le a foi le tato Global Kingdom TV ai mai se le Zoom in Grace le tato te whaipa anga whaatasi a warta tu so food gele sponsor sole le fo ma futa mai le Australia le wa ma wa le mai Australia na mai o le tato por kalame na le ne uli au te lua manuia o mai tato fa tai foi mo fa tai fa pitoa ina tato pa anga le sa tu ina mai la to video sa fa so mai foi ala foi i mea sa wia foi la to ia le foi te tonu foi la ne uli ua fai ma fa manuianga fai ma fa manuianga inga ia fa pena ona manuia i foi ma to le fa longo atu wa le ka wa le share mai sivaenga le ia le fe mai lo male o wala le ka mo fai a fa pe ke mai sela longo minga la lo fa asingo mai ai foi salvation o fua ngongo ala le kali fa sama fa so ani se datu fa anga fa malo mai ia Ivan ia sutasi manuanga ia itonga brother lo fa tele atu malo fa malo sile tua malana misiona felo ai samo se taimi UJ malo fa ole fa malo le ale sunga ia Ivan inga yo brother yo sutasi ma UJ ole fa to anga e me sai tonga vaenga le FC ia vi ia le tua le au na brothers vi ia foi le tua lo odua ola au na me se foi le ia le misiona ai me se foi le tau le o aku foi ngatu no va ai aku le vi ia le tua i le ola au na foi yo ngai brothers ia la o te nga i Samoa malo fa malo si pore au nanga tatu FC mission what an awesome God we serve felo ai na sitemi o lunga te talo atu te talo mai o le fa malo sina malo fa malo Ivan ia nai o brothers ia malo sa o ia lo makua ko iko alo pulo ka maka ya o no brothers
Malo fo fa mai no taleni e awa fo le fina ngalo le tua o le tatou wale ngalue fatasi fai fatasi tatou te ngalulue so o tau au fatasi tatalo fatasi ina ia alu le fina ngalo le tua ma alu le upo le tua so si tafo le nela le langi malo fo le sai fa malo fo malo le lei i le German from Dongen talofa malo le lei malo opito to Willie vaenga la le mafuta mai inga i tonga ia le sa awai atu ai se vaenga lea manuia lava taimi tue le aso uso lo fa atu tai Gemma vi ia le atua fa talofa so pare atuanga le mafuta mai vi ia le atua alo fa atu para tasi alo fa atu vi ia le atua alo fa atu foi e tatu ngalwenga i nai samunda skemi foi tatu filo ai ia kako fai va mai foi le inga se kako piko malo sa mane tatu so food ne aso alo fa atu se tai asia vi ia le tua mano fa ala mafuta mai nai au kilani e a tonu uma tatu taimi le o fa minute o te enele tu lai tolu o tatu taimi na o tatu taimi na io e mai ia one yes amen ta o fa so ai o le tino ke viso e se kai mi ke laka ko winki mai nga one ma tei e ha ilunga for ka ko so food a taimi nei vi ia le tua se upu foi wale tau tamali ilo fa fonga Samoa se ngana foi wala avale po pa o papa ilo fa fonga Samoa fa mangala au nei le atoa a ia fale le atua e ha fina ngalo shita to watunu e moni la vai poto tau tai ia se ia te me sela natu pe o le foi fa punga fa Samoa ai fa tai le mafuta mai le malo sta to tunu fa tai tatu pa anga sa wild tattoo activity aso atayao maua atu le unga o le tato por kalame por tato activity le sa fatino le asa nei vi ia le tua tato por kalame na e ha mo le aso yai le anga leo le tua i fofanga uma e fa pena ona pesoso ani fo i le atua i tiute mawhaiva o le ahanga atu yai ia marfa ai wina fo i o tiute mawhaiva o le nei aso Lord bless alofa atu and God bless to fa soifua. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
way.